COVID-19 no penga talua do miho laladon mantat di tuhun suang talun do nohian. Do kegumuan no poi nohian nga mantat doit kukuhan toiko kointiho. Baino dite talua dihia minamatai do soginumu kuang hobi himong ibu tunguhun doiti posoihi do pemogunan. Tohua dihia miho ohian mantat doit kinotuduan toiko kamaan do hongon di nohian. Tolo dihia nga miho ohian nogi kuma di tuhun mantat do kinotuduan do todung kabang toiko mato. Ono tanda-tanda telua dihia. Tanda-tanda do telua dihia no penga hongon sogiton opusakan do pinuopo. Ingkuo no kalala hano do miaga dihia. Momok hongon diozu tomoimo mempai do sabun toiko sanitasi. Ada kamao sudang tahun daging toiko tazamut. Sempono no kabang todung diozu mempai do kalatas tisu. Patamo doit suang do tung sisizamut to sisikap. Ada kamao wakol mempai do hongon talalat. Kompizo no koidasan tinan diozu. Insodu no teluo COVID-19 dihia. Video diti mantat do koipisan koidasan do pagun Malaysia.